ese bimeze bite kuri Darikonovic n'ubuyobozi ndetse no gutandukana na APR FC? Ese bimeze bite, azatandukana na APR FC byari uyu mutoza Darikonovic? Turebe ese kuri Yusuf Dauda na Darikonovic bafite ikihe kibazo, ndetse na Richmond Iramutse iki kibazo muri iki cyumweru ubuyobozi bwa APR FC buraza kugira gute? Buraza kuganira na Darikonovic ubundi bamubaze ngo ufitenye ikihe kibazo na Richmond Iramuti, ku buryo aba yicaye muri stade abarimo yicariye areba match, umukinnyi uhembwa miliyoni 7 ku kwezi. So uko bitewe nuko uyu mutoza Darikonovic afitanye ikibazo na Richmond Iramutse. Ariko reka nkomoze kuri gato kuri Yusuf. Uyu mutoza Darikonovic rwose muri misi aravuga ko rwose uyu musore Yusuf Dauda arimo aritwara nabi hanze y'ikibuga, ngo afite akantu ka indiscipline kabisa. Hari uburyo ngo ari kwitwara nabi muri iyi misi ishize mbere ya derby, hari uburyo ngo yarimo aritwara nabi cyane. Ngira ngo ntabwo bari kumvikana. Nanone hari utuntu twatangiye kuzamuka kuri hagati ya Darikonovic ndetse na Yusuf Dauda, aho utuntu twatangiye kongera kuzamuka. So ngira ngo turaza kugenda tureba kuri match zirakurikira, muraza kujya mubona uyu musore Yusuf Dauda atabanza mu kibuga, kuko hari utuntu tw'utubazo ndimo ndumva ngo twatangiye kugenda dututumba hagati y'uyu musore, bitewe n'uburyo wenda akina mu kibuga, n'uburyo uyu musore ari umusore abantu benshi bavuga ko azi umupira Dauda. Ariko hari rwose n'ibyo ngo akina umutoza nabyemere, ariko hari utuntu rwose twatangiye kongera kugira gute gututumba kuri iyi nkuru y'umusore Richmond Iramutse na Darikonovic. Dore uko biteye. Ubuyobozi bwa APR FC nyuma yo kunganya na Rayon Sport muri iki cyumweru bapanga ko bagomba kwegera Richmond Iramutse ndetse n'umutoza Darikonovic, bakababaza ikibazo bafitanye. By'umwihariko bakababaza umutoza akamubaza nimba uyu mukinnyi Richmond Iramutse ari umuswa, ku buryo atajya aboneka no ku bakinnyi bashobora gusimbura, cyangwa se abakinnyi bashobora gukoreshwa kuri match, babakinnyi baba bicaye ku ntebe z'abasimbura kuri fed match. Bakamubaza bati se ni ikihe kibazo uyu mukinnyi kataha umwanya uhagije ngo turebe urwego, cyangwa se turebe ibyo ashoboye, turebe nimba bishobora kumunanira, ni ukubera iki? Darikonovic azagira ibyo asobanura ndetse nzababwira nuko bimeze, nuko wenda bimeze. Ariko iki cyumweru rwose baraza kumubaza byimbitse bamaze impamvu ikibazo gihari, kubera iki uyu mukinnyi atajya agaragara mu bakinnyi 10 bagomba no gukoreshwa kuri match. Ku kigendanye n'amasezerano uko bimeze nuko uyu mutoza Darikonovic niyo yatsindwa ntacyo ubuyobozi bwakora. Bararebye nyuma ya match yatsinzwemo na Mukura igitego kimwe ku busa. Ndakubwira ko ndakumenyesha ko uyu mutoza Darikonovic basubiye mu masezerano ye, barareba bakuba n'imyaka 3, basanga rwose yasiga basahuye kabisa, yasigamo rwose ikintu bita ubukene rwose. Kuri miliyoni 44 ahembwa n'abamwungirije, barabaze basanga muri APR FC ayo mafaranga bamuhereza ku myaka 3 barakubye rwose, basanga ziri muri miliyoni 100 angahe kabisa, 100 gutyo. Baravuga bati reka tumutege, bamutegeye ku mikino 2, umukino wa polisi w'igikombe cy'amahoro muri Coupe de la Paix, ndetse umukino wa mbere ndetse no kwishyura iyi mikino agize avuye polisi iramutse mukuyemo. Uyu mutoza birayikiko rwose yagira gute yajya mu biganiro na APR FC, kuko yasinye ko igikombe cya championnat ndetse n'igikombe cy'amahoro byose agomba kubitwara muri iyi sezo, nahushamo kimwe gusa. Uyu we no kumwirukana na amafaranga na make bamuhaye. So ngira ngo ibyo ngibyo, ngira ngo ubuyobozi bwa APR FC buratuje. Uyu mutoza nta n'uwamukoraho ubu ngubu, ariko championnat nirangira cyangwa se navamo mu gikombe cy'amahoro, uyu mutoza ari mu bibazo bikomeye cyane. So ngira ngo reka twinjiye muri